Evo danas radimo jedan poseban review auta. Pričat ćemo po balkanski, pošto je to auto od Cvaje i to je jedan vrlo poseban auto. Više vam će kazat on. Najbolji auto. Nije najbolji. Nije najbolji, ali je definitivno jedan između boljih. A posebno na CDC-u, ne samo zbog rezultata, gdje je konstantno top 8, nego još... Top 4, ej. Ok, to je bilo sad jedan. Nego ima još jedna dobro vlastnost i to je to da je on full zanesljiv, da svaki put više manje odradi ven bez problema. Ej, curi vam voda. Tako. Otvara se vrata. Da. To je auto koji nije bio napravljen samo za natjecanja, samo za vožnju po stazi, nego je to auto koji je bio na cesti, na tablicama i stvarno se vozi po cesti. O tome vam će više ispričati Cvajo, jer on više pozna toga čovjeka od kojega je kupio, jer ta auto on nije složio od nule, nego je kupio već pripremljen auto za drift, ali od tati auto imao već nešto evolucije. Da. I to evolucije možete naravno pratiti na njegovom kanalu na YouTube. Znači sad ja preuzimam. Ajde. U biti, David, kojeg poznajete iz mojih videa, ako otvorite moj YouTube kanal koji isto 1.34 m, je pratio tog Poljaka koji je bio bivši vlasnik ovog auta. David mi je poslao story gdje on prodaje ovaj auto, što je nama bilo malo, ajmo reći, suludno, ali kao dobro, ok. Ja nisam bio na hajpanu u početku što se tiče toga. Svi su me odgovarali od kupnje ovog auta, baš iz tog razloga što je to E34, što zapravo E34 ko stok auto koji je serijski se zapravo vozi katastrofa za drift. Ima katastrofa trapove, u biti ima trapove ko kocka, što je zapravo loše. Ona specifično nema nikakve veze sa original E34 i to smo nekako skužili kroz vožnju od tog Poljaka njegovim videima. On je ovaj auto isključivo vozio po cesti i samo po cesti, znači auto je bio registriran, imao tablice sve s kavezom sa svime. Kad smo mi vidjeli kako se taj auto dobro vozi, onda je mene zapravo jako zaintrigiralo to da idem kupiti ovaj auto iz razloga što sam ja taj auto kupio po dobroj cijeni, iz razloga što sam vidio da je jako pouzdan, iz razloga što sam već tad počeo slušati Erika da kupim auto za koji znam da će trajat, a ne auto za koji znam da ako dođem na event će za jedan event ili dva eventa krepat. Pošto sam vidio da taj auto stalno i stalno radi u videima od Poljaka i da ga Poljak stalno troši i muči, auto i dalje radi, to je bio neki prvi znak gdje bi taj auto mogao biti dobar. Uspio sam neko uspostaviti kontakt sa tim Poljakom, jedno 3 mjeseca smo se dopisivali preko Instagrama jer za njega nitko ne zna tko je, on ne želi da nitko ni ne zna tko je on, ne zna se njegovo lice, nikako izgleda ni ništa. Tako da nismo mogli ni preko video poziva, ni preko ničega uspostaviti komunikaciju jer on to nije htio, nego isključivo preko poruka, što je bio veliki rizik s moje strane ići skoro 15 sati u jednom smjeru, kupi taj auto na neviđeno. Rizik se u potpunosti isplatio, kao što ste mogli do sad svi vidjeti na mom kanalu i na njegovom kanalu, jer auto zapravo, s obzirom koliko malo snage ima i koliko je težak, može napraviti jako dobre rezultate uz minimalno ulaganja. Tako da ajmo reći, to je neka kratka priča kako sam ja došao do ovog auta. Zašto sam odlučio kupiti gotov auto? Zato jer ja nemam znanja sam složiti ovakav auto. I uz to da imam znanja, treba jako puno vremena za složiti ovakav auto. Tako da najlakša varijanta je bila kupiti gotov dobar auto i mene je to zapravo potrefilo vrhunski. I to je u biti više manje to. Tako da E34 se pokazala stvarno dobrom. Pretrpila je već jako puno kod mene, dokazala je da može izdržati gotovo sve. Neke stvari smo mi upgradeali što se tiče Gevindi, postavki trapa i tako tih stvari. Tako da to je više manje to što se tiče, ajmo reći, te kratke uvodne priče o njoj. A dalje će vam preuzeti Erik što se tiče tehničkih stvari i onda ćemo se nekako nadovezivati da vam pokušamo objasniti zašto je taj auto toliko specifičan. Uglavnom, auto je u osnovi E34, to je velika limuzina od 5 vrata, a naravno ni serijska, napravljen je wide body, napred i iza. Auto je proširen što se tiče ovjesa tako napred ko i iza, do toga dolazimo skoro. Na haubi je takozvani hood vent i sama hauba je isto iz fiberglasa, tako da je lagana, da se skida što više težine iz toga auta koji je zapravo full velik. Od naprijed je sve više manje serijala, ali odmah kad pogledaš sa strane možeš vidjeti koliko je proširen auto zapravo za
toliko i kotač ide još van. E34 se često zove kamatarka, na kratko kamata. Zašto je to tako? Kamatarka zato je iz razloga što su je nekada dosta ljudi čekaj sam malo. Kamatarka zato što ajmo reći imala taj neki prezens, to je doživlje kužiš, velika petica, skup auto u to doba, zatamljena stakla, mafija stil. Ajmo reći, ukratko. I tako je dobila naziv. Aha, uglavnom ja to nisam znao, ali sam brzo saznao kad sam došao na natjecanje u Hrvatskoj, gdje svaki speaker, bez da mu to uspomeniš, zove E34 kamata ili kamatarka. Iza ima veliki spoiler, ta spoiler je by the way došao iz Švajcarske. Kamata, to je riječ kamatar, je u biti osoba koja na crno, ajmo se tako izraziti, posudi pare, ja posudim pare tebi. I okej, naravno, ti meni iz tog razloga nakon 3 mjeseca moraš vratiti tu lovu koju sam ti ja posudio, plus ta provizija. Okej, imaš kamatare koji su to radili na najnormalniji način, sve po PS-u, ali znalo je biti slučajeva gdje jednostavno čovjek koji posudi lovu, više nema za vratiti ni tu lovu, pa se onda lova vraća na silu, ajmo se tako izraziti. Tako da, definicija riječi kamatar je u biti to, a ovo je kamatarka. Evo, top definicija za sve koji možda ne poznate šta to znači. Uglavnom, na bunkeru stoji veliki spoiler od karbona. To je u biti spoiler koji je došao s nama iz Švicarske, je tako? Tako, s RX-7. Da, tako da ta spoiler sad stoji tu na E34. Mislim, ovo je samo prototip. Ovo nije final look spoilera, ni približno. To smo već ustanovili. Uglavnom, bunker je malo udubljen. To je, pošto ta spoiler stvarno radi downforce. I pošto ga možda netko svake toliko koristi ko stol, pa stavlja gore stvari i težinu koja možda ne bi smjela biti gore, i stiskat ovaj bunker koji je praktički samo vanjski lim, da se štedi težina na tom velikom autu. Tu možete vidjeti evo kako je sve mekano. Ako želiš, je sad vreme da napraviš shoutout za nosače. Da, definitivno. Znači, ove nosače je napravio prijatelj koji ima firmu, zove se ID Products. Znači to možete vidjeti na njihovom Instagram profilu. Ono što mi zapravo želimo napraviti je to što smo s ovime radili samo prvi prototip nosača za spoiler. Tako da znamo šta ćemo točno raditi za RX-7 u budućnosti. Jer će nam oni odraditi nosače za spoiler za RX-7, kokpit naprijed i sve te neke stvari od 3D printanja do ovakvih proizvoda. Branika davno već nema. Da. To isto spada pod weight reduction. Da, i pod jedna stvar manje koju stalno vučeš po stazi. I ko svako trko otpadne iz auta. Doslovno. Evo i tu još auspuh koji je zapravo samo jedan fart can. Ima rupo gdje se može staviti BB killer, da auto ne bi bio preglasan za neke trke gdje je ograničen na jakost zvuka, da auti nisu prebučni radi okoliša. Sad skidamo haubu pa da vidimo šta je ispod. Evo tako ovi auto izgleda ispod haube. U moju obranu, engine bay je stvarno prljav, onako full, jer jednostavno nikako da dođemo do tog trenutka da izgubimo onako gotovo cijeli jedan dan na čišćenje ovog auta, zato je auto doslovno stalno na stazi. Pred 2 dana smo bili na poligonu, sad je već Split, prije toga Željava, znači auto se ne gasi i jednostavno nije nam baš primarno očistiti engine bay koji se ne vidi ispod haube. Ali jednom sad kad završi Split ćemo dati malo vremena u nju, da je kompletno cijelo očistimo, da sve bude uredno. Uglavnom to je jedna najboljih vrlina tog auta, je to da non stop radi. Da tu jednostavno nema kvarova. Jedan od razloga zašto se ne kvari je to da je to M60 B40 motor, to je od BMW original motor koji ima, mislim da 286 konja u originalu. U tom autu ima malo više i to zbog nekih malih stvari, a to je dobar auspuh i vrlo dobra mapa na stotki. Rekao je da mapu ne diramo iz razloga jer rijetko koji valjda tuner može dovesti do toga da uspije izvući iz ovog motora, ajmo reći približno 300 konja. S obzirom da ima 286, s obzirom da je to i dalje atmosfera i tu ništa previše ni dirano kod tog motora, nije ništa upgradeano što se tiče samog motora unutra. Tako da zapravo na atmosferi općenito je jako teško dobiti neke konje, a oni su zapravo uspjeli izvući dovoljno konja da bi ovaj motor
jedva nekako možda mogu konkurirati sa snagom, recimo konkurencijskom motoru koji je 3UZ, ali zapravo taj 3UZ je motor koji je novije generacije nego ovaj motor i sa samim time bolji. Tako da iz tog razloga ovo nekako jedva uspijeva ono možda loviti to. Zapravo bi bolji primjer bio da je ovaj motor direktna konkurencija 1UZ-u, što Erik ima u E36. Tako je. Što zapravo i je slabiji motor i oni su si tu jedan pored drugog. Da, i slične godište, jer ovo je motor koji je praktički u 90-ih došao u produkciju i živio svoje, a 3UZ, ko što imam ja u E36 i Lexusu, je od 2.4 i dalje. Znači, skoro 10 godina noviji motor. Možda od 2.2, ali nebitno, uglavnom ima neke razlike. Uglavnom motor ko sam motor je original, a to je u biti jedino što je tu original. Da. I sama instalacija je prerađena i tako je sam setup motora u tom engine bayu. Jer ta auto serijsko nije V8. Ne, ona je 2.5. Aha, po papirih i serijsko bila je 2.5. Tako da ta V8 je naknadno stavljena unutra i to na zanimljiv način. Motor je dosta napred, mogao biti više nazad, ali Poljak jednostavno nije odabrao te opcije jer se mu je sviđalo kako stoji motor, jer sa to pozicijom motora može imati slobodno prostora da razvija svoj ovjes bilo kako želi, jer mu ta pozicija motora daje jednostavno full prostora ispod da napravi ovjes kako želi. To je to. Da, jer ovjes je napravio od nule. Da. Još jedna zanimljiva stvar, pošto su getribe od BMW V8 motora, pa da su ručne dosta rijetke i skupe, je tu napravljen swap na taki način da je getriba znači zvon od automatičke getribe je odvojen od getribe, rezan i varen na ručno getribo od, ajmo reći, E39 ili E46 3.0 benzinca. Tako da je s time Poljak izbjegao kupovanje skupe getribe ili adapter ploče za getribu od običnog šestaka. Da. To je zanimljivo. To je prvi put da vidim da je itko to radio i kombinirao BMW motor, BMW getriba. Inače se to radi recimo ko ljudi kombinira, ne znam, Volvo White Block 5 cilindara ili koje Audi motore ili ove dupli V Volkswagen motore s BMW getribama to naprave, ali prvi put da vidim da je to netko napravio za ovakav. Uštedio si lovu, možda nije baš pojednostavio slaganje, ali je sve od BMW-a, tako da sve se opet može nabaviti. Da. S time da dobro, on je uz sam mjenjač kompletno i preradio kvačilo. Ne znamo točno šta, jer ona druga najbolja stvar kod ovog auta je to što to kvačilo i dalje original u sve ono što je on radio tom autu i u sve ono što sam ja radio tom autu, s time da sam, koliko ja znam, u godinu i pol dana jedno 3 puta spalio kvačilo mojom greškom i kvačilo i dalje funkcionira i dalje je dobro i dalje ona trpi one lude kvačke koje kao auto nagripa. To je zapravo ono brutala. Sumljamo da je unutra neki jednomaseni zamašnjak, ne znamo koji, a sigurno je to spojeno sa 240 mm lamelo i košaro koje odgovara i korpu koja odgovara toj lameli. Tako da nadam se da kad to jednom crkne da možemo to promijeniti jednostavno i da će izdržati još barem toliko vožnje koje do sada. Sljedeća zanimljiva stvar, u biti tu je full zanimljivih stvari, samo da ne vučemo predugo ta video, je setup kočnica. Buban i glavni cilindar kočnica je daleko naprijed od kabine. I to, ja mislim da su BMW E34, E32 i slični ti old school BMW sa V8 motori jedini koji imaju takav setup. Šipka od pedala izlazi iz kabine ovdje, onda ima jedno ročico koja tiši ovo ročico, zapravo je i ovuče, a onda ova ročica tiši ovo šipko u booster. I još to je dupli booster na 2 membrani kojemu treba full malo vakuma za to da je kočnica mekana i da ti pomože kad kočiš. Uglavnom to je dosta rijetka stvar van iz BMW sveta, ali svi koji znamo te old school BMW nam je to poznat sistem. A zanimljivo ga je vidjeti u takav detalj, pošto je tih BMW sve manje i sve manje. Super heavy duty nosači iz kit shopa, to su vam nosači od poliuretana i oni su tu za to da stvarno drže motor na mjestu, motor se ne premica ni malo, jer ako bi motor skakao po engine bayu,
dobra bi bila šansa da bi se oštedilo crevo na kojem rubu i da power delivery ne bi bil tako instantan kako je sad. Što se prije dešavalo dok nisam stavio tvoje nosače. Jer kad sam imao stare nosače, motor skakao. Aha. Kad sam stavio tvoje nosače, više ne. Da. I s time da tvoji nosači su zapravo i na mjenjaču. Tako da i mjenjači motor. Uglavnom ni sistem hlađenja, ni original, to je zapravo sve prerađeno. Kako možete vidjeti je rezan ta vezni lim i stavljen veći hladnjak od... Mislim da je ovo od 750i ili 850i, nešto toga dvoje. I naravno veliki električni ventilator. Od D92. Kemija. Od D92 električni ventilator, a 750 ili 850i hladnjak. S time da hladnjak bilo bi bolje da je ko u 2,6 m hladnjak, jer bi se auto još bolje hladio. Ovaj hladnjak je velik, ali malo pretanak. Da. Tolerantno je, ali je na granici gdje moraš ti kao vozač ipak stalno pratiti temperaturu, gdje ti u 1,6 m ipak gdje se bolje hladi auto u 2,6 m radi hladnjaka koji je jednake širine, ali je deblji. Tako da mislim to bi mogao biti neki upgrade da li meni ili za budućeg vlasnika. Nije nužno, ali neka stvar koju ako imaš viška vremena, napraviš. Da, jer tu možete vidjeti da ta hladnjak je ipak širok samo nekih 3,5 centi, a svim moderni trkači hladnjaki su široki 5 centi. Znači, kad ih kupovate na internetu, uvijek je napisano da je kor hladnjaka, mislim da 2 inča, to je 5 centi duboki. To odmah drži puno više vode i naravno ima više kapacitete hlađenja. Tu možete vidjeti kako se jednostavno montira senzor temperature vode, a tu ispod možete vidjeti senzor pritiska ulja, što je isto time da taj senzor temperature vode isto nije baš najidealniji, to bi se isto dalo upgradeat, isto nije neka nužna stvar, ali dobro, ja sam se naučio na sve što se tiče ovog auta i da pratim sve što se tiče ovog auta, ali taj senzor ipak laže za koji stupanj, što ja znam koliko kad smo ga spali na laptop, tako da to mi ne predstavlja problem, ali moglo bi se to još bolje odraditi. Nije nužno, ali... Radi toga su senzori koji su serijski uvijek stavljeni u glavo, negdje ispod sisne grane, da su što bliže izvora vrućine, a ne tu vani gdje već puši ventilator po njih. I to je još jedna dobra stvar toga auta. Original kompjuter, original dijagnostika, tako da se može vrlo jednostavno spojiti na kompjuter i vidjeti koje su mu greške, ako ih ima. Ovaj auto ima jednu grešku, i to nužno nije greška, znači oni su očito, ne znam na koju foru, kad su radili mapu i kad je auto bio kod tunera, napravili da ovaj auto ima safe mode. I jedino kad ona ide u safe mode, trebalo nam je neko vrijeme da skužimo koji je razlog tome, jer nismo znali šta se dešava s autom kad ona ode u safe mode, a taj je da ne voli vodu, doslovno. Znači ako vani pada kiša, kako auto ima hood vent, kroz hood vent ulazi voda, čak i ako perete auto, kroz hood vent ulazi voda i voda najčešće ulazi u desnu glavu gdje su svječice i automatski ga baci u safe mode. Što znači da ja svaki put kad ovaj auto krcam na prikolicu ili nešto, ako znam da je vrijeme imalo skeči, zatvorimo hood vent i kad dođemo na stazu provjerimo da je sve suho i to je to. I dobro je da ima safe mode, zato je doslovno skratio iz 100 konja barem, ugasiš ju, resetiraš ju, upališ ju, voziš dalje. Znaš da nešto tu nije u redu, dođeš u boks, provjeriš i to je to. Ekspanzijska posoda je u ovom kutu. Od nove šestice, isto BMW, ali nova šestica. Okay. Evo tu vam je oil catch can, zanimljivo da ta cev dolazi ispod sisne grane, što je ok, ali normalno ide negdje iz poklopca ventila van. Od naprijed je auto pretrpio već par sudara, tako da sad nije u predivnom stanju. Ne, mislim ni engine bay nije u predivnom stanju, tu nam je pukao nosač hladnjaka, to mogu oni koji ih zanima, mogu vidjeti u buzetu koje je kreš imala, to je u biti zadnji kreš prednjeg kraja, pa nam je ovaj nosač pukao, ovaj je kakav je bio prije, ali dobro, nema veze, tu smo stavili vezicu, stoji i dole su nosači. A druga stvar je da u tom istom krešu kako je pomaklo ovu stranu, poteglo je kutiju od filtera i onda je pukao ovaj nosač od kutije filtera. Mislim, basic stvari koje se naprave bez problema, ali inače je sve bilo na svoje nosače jednostavno za skinuti, jednostavno za vratiti, a sad je ipak pokoja stvar na vezi. Ali s obzirom da je dio sezone i onda da se auto stalno vozi, to nije sad toliko presudno,
tako da... Engine Bay završavamo sa Stradbraceom koji je domaći iz Radnje. Tu možete vidjeti Instagram od garaže od prošlega vlasnika. Da, to je Instagram od Poljaka koji divlja po cestama. I tu je bitno još uspomenuti to da su nosači hoodpinu jednostavno zavareni na šasijo i da su sve rupe u kabinu zamašene, da u nikakvom slučaju ne može ulaziti u kabinu vruća voda ili ulje ili benzin ako se nešto loše desi u Engine Bayu. Da. I još jedna stvar, jedino cage ide kroz zid od auta, na mulde. Skoro pa tube chassis race car. Evo, nastavljamo u bunkeru, pošto motoru treba gorivo, a stari BMW imaju dosta loš sistem goriva. Vidiš kako dobro je došao spoiler. Ok, osim kad ne puše, inače bunker stoji, sad puše. A onda, vidiš, Aha, old school Jugo stil. neka masa ti tu visi. To je dodatna oprema. Ok, setup bunkera je dosta jednostavan, a zajedno ni toliko jednostavan. Jer ljudi koji ne znaju šta sve se dešava u driftu, im nije jasno zašto bi trebao 2 tanka, duple pumpe i toliko creva oko svega. Da. Uglavnom, zašto 2 tanka u driftu? Znači, ovo je glavni primarni tank u kojem samo sadrži gorivo, a ovaj mali tank služi tako da motor nikad ne ostane bez goriva. Kad god auto radi bilo kakvu kretnju u tranziciju, kad se gorivo preljeva u velikom tanku, u malom tanku se to ne dešava i iz malog tanka uvijek znaš da ćeš imati 100% gorivo u motoru, da motor neće gubiti gorivo, da se neće gasiti, da neće vući zraka. Iz tog razloga su 2 tanka. I još tu imamo samo cijev koja jednostavno služi kao odušak tanku i to je to. Pošto se gorivo sa temperaturom rasteza, a zajedno kad trošiš gorivo moraš puštati zrak u tank da ne bi toga tanka stisnulo od vakuma. Da. To je to, uglavnom tu sta 2 tanka. Niti jedan problem, niti jedno štekanje, ništa. S time da počeli smo jako hvaliti ovaj auto, jer to je sve super, ali just in case, da se ne jinxam, pokucam u drvo, da se neće kvariti više. Evo. To je da se neće početi kvariti. Makar da se počne kvariti, nemam nikakve zamjerke. Ono, nikakve. Jer ovaj auto koliko ima dana na stazi uništavanja, ono... Ali tu ni samo sreća, tu je i dobra izrada ovega sistema, recimo uvijek, ne uvijek, nego svugdje di prolazi cijev kroz lim je stavljena ova gumica da ne može lim nikako prerezati ili oštetiti cijevi. Da, i to smo mogli vidjeti na veznom limu, isto je svugdje guma, gdje god je rezan vezni lim, tako da je Poljak pazio na jako puno stvari, a mi ih pokušavamo takvima zadržati ili poboljšati, bez obzira što sad auto izgleda u lošem stanju, ali sad je sezona evenata full, tako da. Da. I tu je još jedna nova stvar za ovu sezonu, a to je stražni firewall. To je jednostavno komad aluminija koji nije toliko jednostavan, pošto moraš uloviti svo to konturo da ga staviš u auto, da napravi kojpa. Tako je kojpa, s time da ga mi još nismo stigli pofarbati jer smo to doslovno radili pred CDC radi CDC-a, pošto je to sad novo pravilo od ove godine. Još ga treba pofarbati u crnu, pošto je cijeli auto u crnome, pa da to izgleda uredno. To služi da je vozač i suvozač zaštiten od bilo kojega sudara gdje bi se moglo politi gorivo u kabinu. Da, ili ako se nešto zapali, tako jednostavno gori u bunkeru i da ne ide ta vatra prema nama. Uglavnom, ispod na ta lim kojega možete tu vidjeti su montirane 2 pumpe. Ta lijeva pumpa je feed pumpa za swirl pod, a desna pumpa je glavna pumpa koja šalje gorivo prema motoru. Tam na prečno je montiran filter goriva, a lijevo možete vidjeti popucano manšetu poloosovine. Ta poloosovina je dobra dok se ne raspadne. Imamo rezervne, ovaj auto od kad vozi, samo jednom pukla poloosovina i to zbog kretanja pod full lokom i samo je zlo puklo. Tako da ovaj auto zapravo teoretski nikad nije slomio poloosovinu, nikad nije pukla i nikad nije imao problema s time. I još jedna stvar koja je zapravo full bitna, ne želimo da nam gorivo ili voda ide kroz auto u kabinu, tako da se Poljak pobrinuo da vozač i suvozač budu sigurni, kao što smo već napomenuli, cijevi od goriva idu ispod auta. U ovom slučaju hladnjaka nema iza, ali da ima,
cijevi od vode i dalje ne bi išle ispod vozača ili suvozača ispod vaše guzice. Tako da kad grune, da imate onako, ne znam, prženu kajganu od vaše guzice. Tako da, ne, to je poprilično bitna stavka. Uglavnom, ja uvijek roastam Borna jer on nije stavio ovih klikerov da bi vrata stajala otvorena kad ih otvoriš. Ej, to je ko nova BMW sedmica. Samo se zatvaraju. Aha, soft close sistemi. Meni soft close. Znači, Nego? ovo je setup najnovije sedmice, najodvratnije moguće što je BMW ikad proizveo. Ali, ti uđeš u auto, stisneš tipko, vrata se samo zatvore. Ovdje ne moraš ni tipku stisnuti. Haha. Uglavnom to ti ide full na kurac. Da, full, god damn it. Posebno sad ko želim posnet kako lijepo je izrađen ta kavez, kako je kompleksan ta kavez, jer to je stvarno kavez na nivoju. Ali prvo želim samo kazat da je tu sa desne strane OBD1 konektor, kompjuter je tu ispod, kako se zove, ispod armature. Da, i još jedna zanimljiva stvar je zapravo ovo. Poljak se pobrinuo da sve bude maksimalno jednostavno i zapravo je sva struja ispod ove njene plastike, gdje ne samo da ima zaštićene osigurače, za svaki relej piše šta je, nego svaka ledica označava da li svi osigurači rade. Tako da ako nešto se pokvari s autom, digneš ovaj poklopac, vidiš koja ledica ne svijetli i odmah možeš provjeriti koji je osigurač izgorio. Zamijeniš, voziš dalje. Znači, ultra jednostavno za debile poput mene. Ajmo sad idemo na kavez, pa onda na sve ostalo. Ajde, makni se čaj iz kadra da imam tak kavez. Znači, Ne, ruku mi daj! ja, fuck. Aj jebote. Jedna od stvari nad kojim sam bio ja i još sam najviše oduševljen na tom autu je kavez. Pošto je kavez napravljen po svim najnovijim standardima, ja mislim. Da. Možda ne najnovijim, ali to je ono full atraktivan kavez koji stvarno poveže sve točke u toj karoseriji da bude auto još tvrđi i zajedno zaštiti vozača i suvozača u slučaju sudara. Da mi se full stalno zezamo da je ovo Pikes Peak kavez ona. Pa je, mislim pa Doslovno. skoro je, osim ovega sekundarnega takozvanega A stupića ima sve. Kavez je napravljen tako da ide do svih limova po autu, da ima stvarno dosta prostora oko glave vozača i suvozača. Još ima pojačanja tu u kutih, naravno iza je veliki X. Još ima onda to pojačanje iz takozvanega glavnega loka, main hoopa, da nikako se ne može desiti da bi bio tu, da bi bilo neko veliko okretanje na krov, pa da bi ta dio kavesa složilo ili slomilo na vozača i sovozača. Tako da to je full dobro da je to napravljeno, a uz to sve je karoserija povezana iz ove cijevi na A stupić, onda ima još jedno cijev između oba dveh cijevi koji su već povezani na stupić, tako da to je ono full veliko pojačanje. Da. Tu iza je naravno vezan na mulde. Ova cijev bi se mogla koristiti kao harness bar, ali u ovom slučaju su pojas jednostavno zašrafani na original rupo, što ni toliko loše jer je kut dovoljno dobar, ni najbolji, ali komotno je dovoljno dobar. Zanimljivo je to da se kavez tu lovi na nosač mosta, tako da i to spaja kavez sve u jedno. Uz to sve je još varen na ovi lim koji je stvarno debeli lim i ovo je strukturni lim. Mislim, definitivno smo dobro rekli da je ono, skoro cijelasta šasija. Mislim, nije, ali ono. Da. Mogu bi izrezati još puno iz auta, Da. pa bi još uvijek držao bez Da, problema. auto se ne bi uvijao. Da. Pa jedna stvar koja je sve više popularnija su takozvani NASCAR barsi, to su cijevi koje te štite od udarca sa strane i taki način se mi puno više sviđa nego old school X-bar, pošto laži uđeš unutra jer imaš tu prostora za nogo i još proširi kavez za toliko, znači udarac ide u cijev ovdje, a ne ovdje di je već blizu tebe. Tako je, da. Puno si sigurniji sa NASCAR bash barom nego sa klasičnim X-om koji je tebi odmah do noge. Da, i još izgleda gangster shit, ne? Da, definitivno.
Zanimljivo je to pojačanje, to je rijetko za vidjet. Ja znam zašto su ga stavili, pošto se tu uhvati cijev koja ide na mulde i nisu htjeli da je tu šipka točka ako bi bio sudar od napred. Da brzinski prođemo iznutra. Ajde. I da pojednostavimo. Volan je basic, duboki volan. Glava je koja se može skinuti, tako da to je fora stvar, lakše ući izaći van iz auta. Zapravo ovo ne služi ničem drugome u E34 nego samo da možemo nakrcati više felge i guma. U RX7 će zapravo služiti nečemu jer u RX7 ne možeš ni ući ni izaći van iz auta ako ne makneš volan jer je toliko malen auto. U ovom slučaju ovo je full velik auto, tako da nije to toliko nužna stvar, ali ajde fora je. Ono što smo mi promijenili, stavili smo IRP hidroručnu. Inače auto je imao hidroručnu ovdje i možete vidjeti nosače. I vidi se da je on hidroručnu u više različitih navrata pomicao, ovisno očito je tražio najbolju poziciju. Mi smo je stavili tu, meni se full sviđa to da mi je hidroručna odmah pored volana, a ne ovdje dole. Sam shifter je zapravo originalan, ali on preradio ispod poluge, skratio ga i u biti napravio short shifter koji je full jednostavan, full dobar i samo 2 ili 3 puta sam u životu fullao tu treću brzinu opet svojom krivicom, a ne radi shiftera. S ove 4 vide dobivamo to da ga možemo naštelat, tako da u svaku brzinu ulazi savršeno, tako da je to isto zapravo full dobro osmišljeno i sve ultra jednostavno. Pa ova pločica je aluminijska, pošto je to kućište u kojem je ta kugla aluminijska. Tako je. Jedna mana je bila tada na CDC-u kad smo vozili top 8 protiv Klaudije, ili top 16, više se ne sjećam, je puko shifter, ali dobro, puko je zato jer je izmaltretiran od ne znam koliko tisuća šaltanja i zamor materijala i to je to. Tako da zavarili ga, vozi dalje, to je to. Nema nikakvih filozofija oko toga. Hidroručna je odvojena od sistema kočnica. Znači hidroručna ima zasebno svoja klješta na zadnjim kotačima, tako da zapravo imamo 4 klješta. To je još ekstra težine na već težak auto. Meni se to full sviđa taj setup, zato jer kočnica mi je mekana. Kad povlačim hidroručnu ne radi mi kontra pritisak na nogu, nego kočnica je odvojena od hidroručne. Erik recimo u svom slučaju nema to tako složeno. Ima 3 najosnovnije stvari koje trebate pratiti, temperatura, pritisak ulja u motoru i voltaža. Tako da sve 3 najbitnije stvari u autu radi kojih ćete znati da li je sve dobro i da li sve radi ispravno. Klasični prekidači, prvi je paljenje auta, prva pumpa goriva, druga pumpa goriva, pošto se auto vozio po cesti, pozicije, kratka svjetla, duga svjetla i ima funkcionalne brisače, tako da to je full dobra stvar, jer ne znam šta donut smo bili vozili prošle godine po kiši, ja sam zapravo imao brisač, tap i nisam uopće imao problema sa kišom na šajbi. Ima samo jedan brisač, by the way, weight reduction. Weight reduction na ovako teškom auto. I još 2 prekidača, uz prekidač koji pali auto, ovo su zapravo prekidači za palić žmigavce. Opet jer je auto bio na cesti, tako da imaju funkcionalne žmigavce. Ima ovaj display od E34 original, samo iz razloga što ako njega zaustavi policija u Poljskoj, mora ovo imati u autu i ovo zapravo nije funkcionalno. Znači ovo ima u autu samo zato da kad da kontakt, da se može iščitati broj kilometraže, ovaj display uopće nije s ovog auta. Tako da Poljska ima zanimljiva pravila za aute po cesti. Tako da to je onako jedan fun fact. Ovo je naravno sklopka za struju od auta, normalna sklopka, ta prekidač gore i pališ auto. Tako da to je više manje to što se tiče prekidača, auto je full jednostavno složen. Sve je rađeno na način da sve bude maksimalno jednostavno, maksimalno dobro i da ga je što jednostavnije za popraviti. Evo sad idemo pogledati trap, samo tu bih htio kazati da sad pušta cilindar sklopke. To upravo vidimo. Tako da to je sad sljedeća stvar koju moraju riješiti prije splita. Jer kako možete vidjeti, ulje od kočnica, to je isto ulje koje se koristi za klačilo, uništava boju. A to nije nek velik problem jer će to moraju svakako popucat, riješiti to puštanje pa onda na novo pofarbat. Još jedan fun fact, pošto auto bio za cestu, vani kad pada kiša, on ga je full često vozio po kiši. Auto ima odmagljivanje šajbe. Aha, znači ima pušenje na šajbu. Pukneš prekidač, puše na šajbu, odmagljuje ti šajbu. Top. Zato je ovo crijevo. Zato su te cijevi ovdje. Tako je, rupe. Puše u šajbu, odmagljuje šajbu, imaš brisač, imaš svjetla, street
legal u Poljskoj drift missile. Bravo. I to ono, street legal drift missile koji je došao na evente i ubija. Kratko, vrata su izrezana da bi uštedili malo težine. Akumulator je iza desno. To je zato da je auto bolje zbalansiran, pošto vozač koji je više manje sam u autu na natjecanju ili kako je bio Poljac sam tokom noći na cesti, sjedi lijevo, a akumulator koji ima dosta težine je na desnoj strani. Zanimljivo je to da iza su ISCG vinde i tu oni koriste, mislim, još uvijek koriste originalno nosače koje bi možda trebalo malo promijeniti. Sicevi su Sparco Sprint, to su dosta basic sicevi, ali imaju FIA homologaciju koja je bitna za natjecanje kod nas. Pojasi se hvataju na 3 točke, a zapravo drže potnika i vozača na 4 točke. Da. I još jedna stvar, pošto smo već toliko puta spomenuli težinu, ima 1270 kg, s time da jedino plastično što ima auto, što si već rekao, je hauba. Tako da zapravo na ovom autu se da skinuti još jako puno težine, pa bi bio još puno više konkurentniji, ali naravno to dolazi uz ulaganje love u auto, tako da vidjet ćemo šta će biti njena budućnost. Da, ali već sad je konkurentna težina. Da, s time da je stara petica, ono 5 metara. Da. Evo napred auto koristi 17 cola gume i felge. To su u dimenziji 225, 45, 17. Često možeš naći to dimenziju na svih mogućih autih. Koristi legendarne Style 32 felge koje su zapravo spremne za nekom farbanje novo, ne? Da, i s time da smo onu zadnju pola razbili. Tako da s time baš nisam zadovoljan, ali jebi ga. A iza kotača tu započne prava kemija. Teško. Auto koristi cijelo Gevindo, u tom slučaju BC Racing Gevindo od E36, od najbolje šasije ikada. A ni samo Gevinda od E36, glavčina i vilica su oba dvoje od E36 i glavčina je okrenuta naopačke, znači na lijevi strani auta je zapravo desna glavčina. I to je napravljeno zato jer je tu volanska letva isto stavljena iza kotača, znači iza mosta, i to je takozvani rear steer auto. Ja sumnjam da je s time Poljak probao napraviti geometriju suspenzije isto ko na S šasiji, ko na Nissanih recimo. Pošto imaju Nissani ovo vilico napravljeno ovako da se lovi napred i na mostu, pa onda imaš krajnike i spono i volansko iza svega. To je dosta zanimljiv način, dosta zanimljiv pristup do ovjesa na E34, pošto drugi ljudi naprave da koriste isto glavčine od E36 i vilice od E36, samo da naprave da se vilica hvata tu iza, pa su okrenute kao na običnom E36. Tako da meni uopće nije jasno zašto je Poljak to tako napravio, jer sa tim imamo puno više posla, jer mogu napraviti tu ispod svega novu konstrukciju gdje se hvataju i štelaju vilice, jer s tim unibolom možeš štelati caster i poziciju kotača u koloteku. Mislim da ti znam odgovor na pitanje zašto je to tako napravio. Ajde. Zato jer u protivnom slučaju ovaj auto ne bi naravno mogao imati letvu. Da, pošto je unutra V8 motor koji ima karter naprijed. Da, i zato što ovaj auto, serijski ima puž, koji je full neprecizan. On je morao naći soluciju kako staviti letvu na ovaj auto, što nitko ne radi. I mislim da iz tog razloga išao na tu naopačku spiku, tako da ima prostora za letvu. Jer da vilica ide kontra, gdje bi kojiš letva nema gdje doći. Da, zanimljivo svakako vidjeti takav setup i mislim da je to za sad jedini setup na E34 u ovom stilu. Kočnica je isto svima poznata E46 3.0 klešća i njegov disk koji pašu na E36 glavčino šraf na šraf. Još jedna zanimljiva stvar tu je željezni distancer. Vjerojatno je na taj način probao uštediti lovu, ali ne znam kad sam zadnji put vidio željezni distancer. To je ono poprilično low-tech stvar, ali radi bez problema.
Kako možete vidjeti, Borna je već polomil neke prižonjere, tako da u tom momentu se prižonjeri kombinirajo po kotačih, tako da ima svaki kotač barem 4. To radi bez problema. Jer nam je jedan puko na zadnjem track dayu, da, pa smo malo onako... To je zapravo weight distribution. I weight reduction, pošto ih nemaš 5. I to isto. Uglavnom creva od kočnice izlazi na standardno mesto, van šasije, na stran kotača, a te mekane cevi so neke pletene, možeš videti tu, unutra je roast fry, a od vana je guma, da ta roast fry ne oštedi gevinde, ne oštedi klešča, ne oštedi šasija, ako se vi dotakne. Tu možete vidjeti kako je prerađen ta cijeli most, i to je Poljak. Koliko puta ti je kazao da je to rezao i preradio? Znači, 3 puta je vadio motor van iz auta i praktički od nule opet radio cijeli prednji trap da bi dobio da se auto što bolje vozi, da se može što više štelati. Mislim, zapravo najveća, najinteresantnija stvar ovog auta je zapravo taj njen prednji trap i to je zapravo razlog zašto se taj auto toliko dobro vozi. Jer sve ostale stvari koje smo naveli, ok, rezanje mjenjača, pozicija motora, tankovi i to su neke stvari koje se više manje rade na svakom drift autu, a baš u ovoliki projekt ići inovaciju, to se ne radi. To malo tko radi i to je jedan od razloga zašto mi je Poljak rekao, po svemu što je on istražio, a vjerujem da je, pošto je on ovaj auto slagao od nule golu šasiju, da postoje još samo 2 primjerka E34 u Europi koja bi se trebala voziti jednako dobro ko ona, s time da taj jedan od ta 2 primjerka je isto atmosfera V8, isti ovaj motor, a treći primjerak je isto ovaj motor, ali turbo, koji je u Grčkoj valjda osvajao njihova najjača natjecanja. Da, tako da, mislim, jer nema E34 koje se ovako dobro voze. U jednom drugom videu možemo se dotaknuti zašto push ni najidealniji način krmiljenja auta. Da, definitivno. Pošto na kratko na volanski letvi jednostavno gubiš to preciznost koliko mora imati lufta ta zupčenik na sami letvi, ali push je jedan zupčenik, drugi zupčenik, onda imaš neko šipko koja premica onda cijeli ta assembly koji isto ima puno šipka i tu ti gubiš to preciznost. Full. Da. Jednostavno to je manje dijelova i ta E39 volanska letva koja je na autu možeš je dobiti bez problema, bez obzira na to da je ona od auta koji ima volan na desni strani, pošto je ona okrenuta naopačke. Da. Jer E39 jednostavno bilo ih je puno i na toj letvi može bez problema raditi obična servo pumpa koja je tu serijska od toga motora. Da. I još jedna stvar, na što je ciljao Poljak, opet se vraćamo na full jednostavno, sve, spone E36, vilice produžene od E36, glavčina E36, gevinda E36. Samo što je on složio svoj setup, što si ti rekao, Nissan spika E36 dijelovi. Da. Prejako. Da. Ne smijemo zaboraviti to da je tu napravio svoje camber ploče, to su u biti od ISC Gevinde camber ploče. Barem gornji dio od ISC-a, a dolni dio je sam napravio da je mogao pomaknuti Gevindo prema napred i prema van. A da ne režem uglu. Uglavnom iza je koncept suspenzije isti ko serijski, to su 2 vilice montirane na most pod kutom. To je takozvani semi-trailing harem sistem suspenzije i to je česti tip suspenzije za auto iz 70-ih, 80-ih i početka 90-ih. To imaju sve kockice, svi old school BMW imaju takvi sistem suspenzije, ali to ni baš najbolji sistem za drift, pošto ima on dosta dobiva nagib kotača i još zatvara špur kad ga stisneš, tako da ne možeš riješiti na nikakav način da bi kotač imao, kotač dobar kut u obziru na asfalt kad se auto vozi. Tako da to je jedna mana toga auta. Da. I to možete vidjeti na potrošnji guma, gdje je unutarnji rup već potrošen do žice, a vanjski rup je tek došao do platna, ima još možda malo profila na nekih točkah.
Ali dobro, tu je šta je. Zavaren na most je zavaren camber kit. Tu su takozvane ekscentrične podložke koje možeš okrenuti i štelat optiko. Ja imam svoj camper kit na zube koji ima više hoda nego to. Tako da svi koji imate kocke ili kamate full nisko u podu možete zavariti to na most i imate još više štelanja nego što možete vidjeti ovdje. Kako je Borna već spomenuo, iza su duple klešće na ne znam koji disk, ali ta disk je dosta malen i ni neventiliran, ni hlađen. Da. Tu ni neke vesoljske znanosti. Dosta standard setup koji dobro radi. Jedna mana, što je isto već Borna kazao, je više težine, ali to nije toliko kritično. Opet imamo željezni distancer od 25 mm. To je radi stansa auta, da je auto više stabilniji i da može prižanjere staviti direktno u distancer. Tu opet je nešto težine dodane koja ne bi trebala biti, ali opet nije toliko bitna, pošto ta auto nije napravljen toliko na granici performansa, nego je više auto koji ima dobar handling. Stražnjeg vinda mislim da je iz Golfa 4 ili nešto slično. Kombinacija Golfa 4 i ESC-a. Uglavnom ima dosta mekano oprugo i full dugi amortizer. Tako da ta auto ima full dobar setup što se tiče tvrdoće auta. Naprijed je dosta tvrd, a iza je dosta mekan. To mu daje dosta prenosa teže nazad. I još kad je ta težina nazad, ko si ti u gasu u driftu, radi mehkobe može on dobro voziti po svih rupama, bumpih i stazi koja nikad nije 100% ravna. Auspuh, vrlo jednostavno, 2x2.5 cole, to je 63.5 mm, u Y i jedan fart cam na kraju. Koliko vidim je napravljen iz polovnih auspuha od BMW-a. Naravno. To nije ništa krivo, to je jeftin način izradnje auspuha koji ima dovoljno dobru protočnost da motor napravi maksimalno moguću snagu u tom trimu. Polusovine su original E34. Ljudi često montiraju E34 polusvine na kockice kad im trebaju polusvine koji izdrže puno snage i puno momenta. I to su ove. Još je dobra stvar to da se one vidaju sa vanjske strane i unutarnje strane. Tako da to polusvine moraš doslovce skidati ukoliko. Ja koji sam onako u 10 minuta ono. A neko ko zna šta radi manje. Ako imaš pištolj, govorim, jako sad. Valjda. I to vam je još jedan razlog zašto su old school auti dosta bolji od novih. I zašto je ovo 10 puta bolja stvar nego na mojoj Mazdi RX-7. Jer ono, tamo za skinut polusvinu ti treba ti mehaničara. Ovo, ovdje, najbitniji dio kod ovog auta, Erik je zaboravio. I ovdje ova udubina koji sam ja namjerno napravio, ko što ste mogli vidjeti na onim GT3 RS-ovima na New Limicu, ovo je radi bolje aerodinamike i bolji airflow, zato ja uspijem tako dobro voziti ovaj auto, ako niste znali. Opet sereš. Možda malo. Ne, čekaj. Ovaj je uvijek fiksan. Ovdje je malo kujišo, ima zraka, isto bolja protočnost. A ovaj ovdje je full aerodinamika mode, vidiš? Razumiješ? Tako da ovo ti je ko DRS na spoileru. Kužiš? Tako da ej, mislim ono, o čemu mi pričamo? U biti jedan auto u kojeg je maksimalno utrošeno jako puno vremena od strane Poljaka, jako puno evolucije na ovom auto od strane Poljaka da bi ovaj auto radio što radi na svim eventima što ste imali priliku vidjeti. Jer zapravo ovaj auto radi jako dobre vožnje i jako dobre rezultate na zapravo najjeftinije moguće budžetu koji možete imati u svijetu drifta. Prdamo se da je ovo ko F32.0 dizel među drift autima jer dođeš, stisneš start stop tipku i voziš. Tako da, ne može jednostavnije. Uglavnom, hvala svima na pogledu, nadam se da ste sve razumjeli. Ako niste, pitajte u komentarih pa će vam Borna obrazložiti. Neću. Pa moraš, tvoj auto je. A ne, nego nisam očekivao da ću reći neću. Znam. Uglavnom to je to, mi idemo da jedemo palačinke, hvala vam na pogledu i vidimo se u sljedećem videu. Ja se nadam da su palačinke. Aj bok.